silaturahmi anu bade disanggakeun pemasangan Iqbal si waktu sebentar. Ayat wa pada amat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayati ajran alima. Dihaturakan muka payung nusapul sejali Pak Mumin Pak Emen Bu